yaba SOMPA asade wate aha no oba ofo stairs no usa ha no lift ni ha o nti wo ba nso beduru so anu akoma no bokim kim ani braso ne yede foro ha what the metro no within the say Bacho from Esther Osasantoa I was say wom I be sign no ase asantoa so ya asantedin emu duru pa eno ye kukoduru for Bachai na wasam ne say a wo de abedan yen Bacho ma asam ne say afeni na mhye abrantie bi kai na Obama brabo mu no o ka kire me say brantie ne de say ye friend Dauda na nakwaten ofri he Bacho ofri sawi amoya sapi amoya okay yentie na ni krom be o tepa so ye kwame tawie kulum e wo sapi ho ti wakaje me say minister bi board minister e de ne be free abrochire bae sapi board minister dear minister Bacho was so on a minister on was it honorable Samson ni so Samson hi ni nwia no anane wo fa no Bacho was so on na ye adwuma nti nipa no honorable no de nema ne ba 6 months already start no de nema na mam di anwoma Bacho home use nema e bi se phone ene TV e bi a rice cooker home use nema na sa no ti oye no a mesumi register bi ti mi ka yan say minister ho ndim ko boposia ti mi ko bo bi bosia 16,000 na me register nema no ti 6 months ne so ye no enema na ama efiri won so wensi mi nchen biom ti December na ena ye 1 year na wo sanka me ko tue sika na di nsi ho ne si ho e besi ne nipa no tata me nti 6 months no kula sa do ka ho nipa na say si ai say kula ni minti na fi a adwuma kula na me ko adwuma na me yam hwehwe me ti mpesa mo boa me na abrantie no me ti me chena me di me sika ko sika akodi ni hokora no e say me keka boma e akobe 20,000 na wo se metua ena ese utua sika no mpoma twere nko a na sika trene say na akoje Bacho 16,000 ena say no de na awowo aka ho Bacho de awowo aka ho say nipa no ka say obesi hu mpa afa na brantie no uhia ne he me Bacho oba ye mpatem ho no na woni obi ye adwuma di adwuma na no wo ye no me Bacho no obatoto sebi wuramnam nti oye wuramnam na ode ba atwemu me Bacho otono de bekumase ayo nti one nipa ne baaye no mde ne ma ne ebi be kireye nti ma yefi ofo no kula ya se o mu register bi batam na no oso de sika ko no mu nyanya ka se me de ne bo mu ntwa me de ne mransa se no kula se bibisa ho de mu ntwa me de ne mransa no ma register bi nti o me register me diska ne ma no na maka diska ne bo se na makwakwagi diska no nti me sire no o 6 months pepe minister no e de ne ma ne beba 6 months no so ye no men sankam sika wansi mi chebe nti bronya no na me frɛ na ka tan sɛ minister o simintan so mu wo ayi wo fɛn sɛ awo parliament nti no mu break parliament na enema ne beba nti me hwɛ na wo anyoma bɛn ne nyoma bɛn na naka wo paton e pa chem minister home use phone die no na TV anaka wo store na arcade begum o ma me ko pe store kula anke de ne ma ne e ba ntimi fie wura kula no store so new star ntimi fie wura wodan bi kula wo ne da ne so ti ma dwen se nye de gbegu dan ne man ka me me yi ni fie e de aton na just wonya store no nya hose aka wo abrabona na ko atie simuna woni abrante no tia etra bosome sei enfie sei Bacho afi woni ne tra afi Bacho to beto nam no wo dem hana no obeda na ya na obeto nam no a wo ho na no ho no ana me Bacho de bi wode nam no na me wo fridge wo nti we be otim bi gu me fridge ni mu na ade ba chairman akwa akwa nam no wo akodi to mo bi de bla na ade ba chairman akwa no bi de bla no de aba to wa wo fridge no de gum Bacho ti asem no kula si ye na minya information say ente sa no e ma be se na yesi num kula ho no ma wachiti wo ma wadwo musika so fo mu soja he fa akodi Bacho hafu akodi enti sa ma no a wasisi wo so na ne mpnafo no wo Bacho ne ntimi nkyere de ono wo ya na Bacho de na eya dan no uhu ne wahin wo ka so pe wo so pre so ma no na me kasa ne yem che se obaye ho nom no enti ne
okono oba nti there be send ye kuro no so de no hu wa okono oba yi e ba cho mi hu ni se sanko langasa na ofiri nti no ho nam din ye de ehu nti me fan se oba me ho no ma na okoto nam no de nam na de abekumasi hanum se okoto nam no de nam na abekumasi hanum se nti wo me ho no ofire minister no se minister no se nye minister no ofire no woni obi na ye akwan na wo hu se wankasa wo dwetre bi bo wasene ana se wonim se wo kope bosia wo benya bi nti no ye wo sa me ka se nema na ye me register no me kwa kope bosia no so bosia no kwa do kopa 6 months nema ne beba ti nema ne ba wo ton betumi nye ni panisika ye de SOMPA FM no no wankasa no ubusa na se home use nyoma no wo store bi okumase oton bi ana ba cho se adwuma o ya no minister ne ba 6 months wo register 6 months na ba na o mi da ba supply enti otonton ho use no sa tonton enam no bacha yi kwatre kwaso be mantuma du ba bia muntie ni din o enti abrante no efri da ben na woni ne ntem eteye bacha afimu ani bacha o frɛ na wo fa bacha me frɛ na wodi nem diskan me ba me frɛ na wodi diskan me ba me ne ko yire pa ye frɛ no 5 times wa ama wo share da se wodi diskan me ba wa amfa na ama ne ma me de bedwan eto ama wo ha no wo gidie se SOMPA se peni pe betuma ya ma wo gidie watin kasi ayi bi pen etini e frɛ ayi bi afo no na abrante no mete se wo so nim ni kurumpa wakodi akoda na busuafo bache ni kurumpa na ko hoda amoya ho no unko hoda bache dabi na kwam tewe kurumpa so menko hoda abrante no ususu se woye wo mo ya azan bia bache an woye kurumfo tachi amoapa wonnam na woje emesi kadi oba wo se metima me afo asoja kasa ni ye mukura no abrante bi wo medan chi wo ho no so no fire service nti mani mehu ti okwa akaja abrante so fa 4000 mera na o me fa fire service no kasa ni metwe sika na ma wo de na numme na wife fura adwuma ye den aboka che man say mo fa sika na ma na abra me wo ho nti man adwum so edonte ma na kasa ne sika mi ko twa no ba na mi nim no si woni ho no de ya ne mfa sika ne ma nti ma ne frem na kan se ne wo botwe sika ne mini ho no ma fa ma na asem sia nti ga ne kula no senka ma na adwuma no no de sika ne ma na nkota sika ne so kula adwane abla wonni mo bi betuma abo na adwuma na fa ne fire service kula efiri wo betoto nam ne biem si ho biem na obi ba ho sa betoto nam no e pa cho da bi minim ne na kira kwa sa ase no wo me ne se fon so nam ne nkasa ono de wagya nam ne toto wagya kula na obi ba ho betoto pa cho da bi so ofiri jim na no odi begu ya asemo wo sho bo so be ware o e ba chan so be yo ho ade ono be wo ba kama etu pese ye de na ma ba ye si ano mo ba me chen na me saka misika ye so wa na adwen se on tue sika no ele nya me nkwa no de sa ade na dimi ti mpesa ye de no 12 days so wa ye 110 wo ye kronfo pa wo man because nipa wadada wo mu no o si your friend saying Dawuda Kwati the basa ni din Dawuda no nye ni din pa no no a SOMPA minim se ni din pa no sesi a wo hefa sesi a minim bebi potia wo so friend tete for so no din komo ni mi din komo etu ka chen se on force camera wo na hompo matwere no kura no enya asem keto ade ensem bi no ka kire wo me ba cho ya osne echina me ba ha kura no mo frɛ no wo se end of this month or this kind beba bosomi yaso ana otwukura beda so wan fiska na ama okay Dawuda Kwati nyesa to ne nkrama me hwe to ne Dawuda aya me yasta na me kasa yi misika na abaji ye na wo say ukofa home use ne ma bla me na minister na yesa adwuma no ene dai me gina ha me gi misika 16000 no ibi misi honum omusi hon pa afa ese sika na blu 20000 media kwasebu abu media fa na emum sika na nkobo bosa na de mintim en ma won na fia me so me ama ha me dan me na me dem nti sa opese wudi hoto de afem sika bla me enye sa de a ekwan bia ye do be fa so bia ye do be fa so o se swanfo usika mrewa o man ho nto no
me se kwan bia me de ne be fa so bia de ne be fa so enti aduru ba bia wo sika no pese wo gia de na ya na ba otrim wo frɛ no no mfa sika no ma de na ba otrim ya bi tete me mo no dua kai bye ne bi so kyerɛ sɛ yɛ ndɛn dua bo no ma so no na nso tia sɛ obebu obi dua no kasa me nkama bon dua wo kwa sɔre wai me assemblies ni to wa mo muna samwa so okofie ti ya na ti ba tim sɛ ka bon dua Dawuda no kam me su se kam boni dua de ane kafo no mo timi twetwe kafo no mo timi twetwe me mo ebi ba watua bi amo mo matwa bi so still as ikatren na ngasa da so sikam da so sikam Yenina no so ya wanda na so na medem me na medem tu susu se abrante wo bu kwase apa pa cha to agi usika na anu aduane mani di pa cha na on ne da wo pa ba akoso pa cha tinan enoma no a na koso pa cha wabu ni kwase ntusu wa asori ntina ka ebiabo na ba wa no so wa asori nti wajai nti ha no de ye modua ntu de ne ba ne age ama wo ye ko computer so adwade mra omra samwa so ko vie Odofo upe bebi a wobekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru tre de junction wo pe wo so wo ko dank eba compress wo binya taxi na plagi a ede obeko wo mu ofidie won waso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na wo manya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomodi aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji se me se omo ye free health screening wo kwa o be check pedua no nyina ma kwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie for me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade na eye enisuo ane de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 say yo hu and we be yare ato abrabo so am sembra abe heba clinic e be boa Abeba, Matsia Canso. Only Baba Mushroom. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Okay. Just at my ajatum and SOMPA asem penny pano. Me kope bibia bedini me beden and namu. Ababa we dear me. SOMPA. Mame eti Berman wan kasano. Okay. Berman and kasano. Ususu wadi upa. Pacha wadi me upa. Wabu kwasi apa. Wabu kwasi. Kwasi edi kan ne yede he.
kwase di kan say obeda da me wo gym sika no so de ko fa ne ma ableme no kwase to so mienu to so mienu ne say me ne betena me no aduane ma na fe ene akiri akonhumanim usini nyoma misini nyema kwase to so miensa ne de he en so osane man enhoro so ho kwase to so miensa ne de he kwase to so miensa ne say wa abafa metra na wasasa bum ayi wa befa atra ne say kwase to so miensa so osane man the free sebi ono kura no wa ma me hwe no se wasa ada dem ya gym sika eti be ma say no ususu se ko no nyeme ana ono wo yakobeti ahwa kwala na no de pa ho e ba try abrantie no ye frɛ no anso say wo hu se sompa sempeni pa ye kana asem no efrisi ye ka se ne be din komo ma ne je penie on pese obefa eti ma me se wo hwɛ kwase abuo miensa abrantie abu wo no wo se friend se Dauda ba try wo ye kramoni ba try Dauda kwate wo frɛ nyame ba try eti kwase abuo miensa wo bu we no enti ka wa ma ha ka wa nkasa wa adwenem de na ka betumi de aye no nkeduabo na nka memebo no e ho ne last option ba try ka odi kiki no a enso wa so de nti wa ba sempeni pa ka wa koma to yem ye pusu na homa no ye pusu na homa ye nya no a ye ne no ebetwetwe enkomo Dauda kwaten kwase abuo no se de esi kro no enti na du ba bia mema no wuja ma no kwase abuo no tonso enti no ma akon ba try na de adwuma na ya na adu sika no aduane mani die ba try me no aduane be kasa mu no me no aduane wo school to jam nya kala nam da ba fi onu aduane ton man koda ba try da me ye adwuma wo nursing training ti janga kala nam da ba fi na numa sentin mesaja say awale de kakala ka bi yi enti mesaja niam no kura na ye de ba no ye nyina janka nyina ba boa na nkaja so obi de kwan papa say aba wuni mesa dwuma pa ne wontim senka ne man ka ye de ba no eja ba say beton ton na eja de bi nso ayede atu ba bi ne man ekopɛ sa bo sia no obo de dia emprensa eno sika kura me kasa me cheke kura na de kura 56 go ntimi en ho aduane odidi imprensa wa ubotom mi ami botom nti okototo ne mo an ba so a no age agu fridge mi light bay no hane tua mi anam se twa light bay nti no ye kwase abu etoso 9 no toso 9 nti saa kwase abu ne 9 ni nyina de pa na ye o ya pa de mi ya pa ne sika na wo je no ba kono de eno de nka hwe abrantia Dauda ye ne no epese twetwe komo o je penie se woni ye bedi komo na nso so no ya pusu na homa no a ekọ pa so omfa Dauda no okay pokwa bena da ne kwasem da bia asemu ya na ye ka ya na amanfo adwin se bia okay pokwa bena abrantia no woni producer twetwe komo kakra okay ye hwe na onchirim kakra ni nsem bia wo kan ye efri se ye nchia ya so enti asem sompa sempeni pa ye nhye sufa enu ti no nsem bia woni producer kan ya wo je penie se empo oni e bedi nkomo no ye musa producer na onwe se bi enkyere ye tiefo efri se ye tie no na ye tie ono so asem o ye tumi fa ma afidie so o je penie na nso so no eduru ha no wa hu se short ya bem emu ya yire katakra ka me mo akwaba yeah na ne prompt say obo de adaro ma kakra na ye abrantie Dauda one na twetwe komo je penie na anwumire o se da komo be na ko so ne tiene se no kra oji tumu se one ababa wa yi etnai ema oji ni sika se ode ne ma bi be ma no na so bibi nti enema na nya ma so nti ode ni sika be ma no back nti o she debi se wo diskan beba ababa we ba ye ekobe busumi mienu e bedru o she 1 month ni duru honom no sa she week ni duru honom no sa kan asem foforo aje se o jompo sa po nkyere ni no on no wadwen bi se on kan asem wa obu befu betonye na adwen so betu eska no wo bisa na wo se ne ba yare pa ma wo de ne nam a wo pe ayare hwa ma no
ne ba yare serious eno an odi yi no ho ano sa me kopɛ bosia me ne mabusuafo akasa bi sister mo kra so metua sika no sa ya on se mpanifo se du baabi ade no ho akam ne yɛden ye kabi ma no nti yesu nya ntoboase se nka eduru ho no mo a omra betua sika na on se mpanifo so hu ka etutu a yendai o eduru ho no nanka sika ni nyina ko nya ye kra nanka wanya best half na waka bibia na ehu se why na adwin sika no betwa ne mum bi na enye den eni ho no mo na one me kasa no hwem se menya nto boase na still na no ababa wa no ne mpena no a oda so ne no ho no because one me kasa sisi akra no ne nema gu ne dem ho no a ono ye na adwin se wada ababa wa no ne nyoma gu dem o bra ho sa ankomo no ye mede sa ankomo no Manchester nte kura tai no nte ya me pa cho jai dem ne jai woni na jai mu nyina mu ate mo ho ase ana se pa cho ye nyina ya te ho ase recording wo ho ne nyoma gu wo dem o ene man di ontim me fai di anyoma ne wo ntade ben na bi ne wo ntade ben na de ntia ma me yen se ma me kura me hu ne to ne se oba me ho se wo obekumase enti me frɛ no wa amfa ena ge bi fai gani fire was wo ebunu mem obo ebun krokro bi dina emre fi kakala enti sa ebunu mem no wonam a nipa no so kuma se enti no so wo ebunu mem kro we so na me hono wo enti sa gana ha de ne numbers enti me fra ti se ko si gani so ansa no no tina ide apeke ti me fra na gani peke enti wa na gani kan so misumi hia enti won fa na me ne nkasa enti wa na gani de man wa amfa ko da cha no pa me fe ni ko si gani na gani sister ala blan odi na mso minipa amene ne yeden e wo ho no se ne me so me ha me so minipa no enti ho na oje phone no na me ne kasa mse no bia osu ko kuma se na akoko pie abunu mem ene ho wa start ye na wo yeden oni mi edidi matem ye kasa ne ye me ne kasa nso no wasafuru bi kuma se kuma se a wo ba no ho no enti me ne ga ne kasa no ensem o ka nyina record se me kra no oni meja be bo so be nani na ye ne hwe kula ne me enti gen na me hu se ono kula no gen ko so kokwa dede ni bi na gen sister se bra na ka se wo yira no oboa because wo se wono ko ne yira ja ben fie ben ne nam sa wo firmi hanum se se da se no di firi honum ti mi kwam ni so kuma se no se ye ne sister na bra etu ususu se ne subaya no no na gen ko ko da na ko gini sika na gen se bi ne bra na asma ka chime se wo ton home use nyema ti wo ka se maame en fa sika bia ma na me wodi bia di me kura no matwena up to 9 den emaaye enti gani hade ne course be bia ne ba gani phone so enti o ma wadwo sika nyina no na gani ye den o mo bo gani enti o se MP ben nyoma na eba o se one number something anim ehi na yesa adwuma no o na kra home use nyoma ne ba na wa o be register bia no no na supply nti oba no age no supply o dia o be register no oba be yama abrantie ne picture wa me fanto so yempe no ho MC a onie me ba cha weni fanboy de pay Dauda ni nie me ba cha we dey so wa we na wo your taste ba cha so na wo so wa mamo ha nyina kro so wa sino na waso wa acha ye oso wa acha ye o da bi se du ba bi na do ho ofe na ntina de sa be wukwa asem wana me pese me busa na Kenya no a asem wana me pese me busa na se woni MP no na ye adwuma ampa na enye no kore amanfo the politicians din ediponi wo mama hello yes memo akwa baba asempa nipa dwumadie so de asantema agi atrum yo medimo so oban panipa anwumre de Dauda sa brantie wo yi no mo ho no wote me pato no hu entino na obi sana alert me a ani se me de you know expo mutation wa ani se me ni se mo kan se ni but that information on na more assemblyman be after only a former assemblyman which is Kalino, that was 2010 at the bar somewhere in 2014 and I'm here assemblyman but currently then I'm here assemblyman okay
na waka se afra wo sei maybe honorable Frederick Nkrumah Nkrumah Anderson abrantie ya woda TV so yi ye kasa fonyini so yi uni no me pa chan uni no kwa be so oh me say o fi krom ho but currently they on said I'm trying water adwuma be no yo SOMPA FM oja na we ye ni pa cha se o fi wa se kakra e wo ha no aba em se ayi si dia oba na mama kakra wa ha and so we are not here now. If you are now, what teams we are now because that way, in particular, if you are going to be a minimum sedan, I won't come on the Snapos, but if you think about why I know when I know. Okay, I mean, you say, we're a Muslim, I was a very decent person. I was shocked when I heard the information. Let's say, this is a person. In fact, we can understand it, me fan so. SOMPA hona mi tie ne ekos na mi tie mo emi se obi aye yi o mo kan I was shocked if you boy me dey ni no and I said my no no but the need say the mo kan fa no hono dey in fact I was shocked enti shock ni nyina akire no se ka se dia dance ye fa ne ho a ka be ka say oh the mechanic say what was there and I make at one time tra ko mo le nkwara be mi dey na yi na we teach you no here a branch here from 20-25 years now. Na yes, you could see a bar, you know, me and Nama, you send a life. We share 37 now, farmer, and then say yes to go. They will be a boy after the cattle will be back. In fact, your team is there to me, young in fact. Okay. Na ne maame ne papa wo kuro no so. O papa de waka ba bi. Na ne maame e. O maame de ho. Ene ma ne maame aso nte se ne ba no ekwa bi so no woni nam no obu amanfo na de ya beto ya nim de wakwaji ababa wo bi sika puduo se obeboa no ama wanya nyoma bi afri ono abo ahi ho na empokura no wato ne mrade so obeware no enti de ekwa akoduro se duabokura ya bam eno nti no waye ono abo member die ye jaun krakakra se mompa akoa no efri se ebeduru ba bi no na wanhwe ye koyo owu asem enti no kebeye kura no a se ne maame te ase de kamomra ne ehwe kwan ya yebefa so a yebetu aka ne efri se asempe nipa ye yankasa ye tansem ye ntan nipa ono abo wate de meka na se Mati pa na on say kakra be kan say na bi kaka say in term 80 and I think we so about me in particular asoko me but see na me no kasa no de me what district capital and you come on so na ye ho network ni say dan ye watna na ko pa ya dum ani say abusia ni na e wo ho a watna me jira aban anemu and am so mu state so ani say amantan nyina agi atu na me say na me say me assembly man ni metua na mo bia wo say me tu e ma busia no so aswate say na e bia ye de tie no wakwakoye ntia na mo a e wo say busia no so etifa ho na ye hwa branch no na busia no say ta atem no mo kan no e ye no kra ababe tompan so ni e wo tumpa anokwasem that the anamo a e wo say busia na na say atante ni so ye boa no mani tufa ho na no probi e wo mu no ede no if you say watchna na me adoma niti sana mo no if the number is 122 na the basic ya no na me feedback no emfa emamu jo na honorable ma me musu asemba akumienu bi say na wo say ne nkola abrim na onyini ye de wa hye da hu ni suban wa duadue mu ahwe ena me ka say won say ntwani si swa SOMPA FM obia ko na ni mu no me si say ye nya ye nti mo ebi ye juma wa ha ebi ni say sisi ameno ka say me so me ye juma wa education office wo ba bi ono so enama ebi awe businessman and I say ono so ye juma wo ba bi je bi ate ye say ye na ye ga abadi sia intina beginning no me di ka say atemu ya me tie kwa na I was shocked but Dawuda na me dey in fact na onye obi a oteta but ebi a we na aba no
ne nyim wachiye ana pe nipa na the report na ebre no ntini enka ho atebia abra yesu sai nipa no aha enti ene honorable adawro ma de bejaw na echina no yatumi adi hu komo na yenhwe ne pen pumasi be na hwe adawuda wo yagumukuru nanimu ase me pache yo ekro no so de in fact me de kasa bagi no ekro ni ekro bia in fact nipa wo krom wo ebi wo hu ni ata back o se me trate ekro ni ekro bia omo anayen wo krom wo no omudi wo hu ni pa ano de yenim mudi mu hu ni papa na ba ko abefrem na emse ko ya abese no mudi mu hu ni because as far back as 1998 over the whole western north for Hatia ye kwa na ye give the little sound say over the do of say the media e wo ho my bass body we timu my bass body we ni mu etu honorable sesi a no nim bebe yeah nyame ya adumu a wo kina de ahwehwe afiri wo ni abrantie na busuafo mo aso nte okay abrantie no ono ankasa mana so nte se sompa asempa nipa sompa asempa nipa ye hia no ne ene ne wonsam kaye efiri se wanhwe ne ye anya ne pana wototo no a sebe mpradwasa obekwa akohia difo all right de aso a anomawu an takraba fom owu sesi ya eho ne ba besie no edam so but and say charge na kata no program no metie na be to no man charge ni na be frame tieni tiawa ababa wo bi e de abedan ye ya fidie ye mpama boaboa na ne bewuram enti wo so ababa bagye ni sika puduo se samsehi honorable e de nyoma bi firi abrochire ba home use nyoma enti no o se ayebo odi anti mu ma ai enti honorable no kwa bi so wagu nanimu ase onkra home use nyoma na zo okra home use nyoma eno so ya asem foforo ye beto aba wono kwa bia wo hia wodi fin kwa akoka no enti no asem ni nyina ne se wabu ababa wa bi agi ni sika baako wasan ene nada mienu kwase abuo de to so miensa so kora no eno so ya asem foforo a ahwe yo bebo ni dua eno ti no se mo ahwe na ma pa asem ne pomasi bra ogugu so awuwu 160 million ehon pomatwere won se mo hono so no se de musi bobo bosia no on se bia betoto so wate ase wa sere honorable ya me ya domo a o kina ye betwetwe nkomo wate o ma se